тамошобинон муҳтарам, видеоро мо аз Тоҷикистон оғоз мекунем ки дар Тоҷикистон кадом вилоят калон аст ва чанд қадар аҳолӣ дорад. Калонтарин шаҳру ноҳияҳо кадомҳоянд дар ин вилоятҳо? Аҳолии ноҳияҳои худатонро дар ин видео мефаҳмед. Агар хоҳед донед ки дар шаҳру ноҳияҳоятон чанд қадар одам зиндагӣ мекунад, пас то охири видео бо мо ҳамроҳ бошед ва аз ин гуна маълумотҳо бехабар намонед. Ба шумо тамошои бо фароғат. дӯстони азиз, дилатон мехоҳад тиловати қуръон ва панду ҳикоятҳои исломиро тамошо кунед. пас барои шумо бародарона тавсия медиҳам ки дар канали Умед Про даромада беҳтарин видеоҳои исломиро тамошо кунед ва аз савобаш бенасиб намонед. Инчунин ба гузашти канали Умед Про аз силкаи таги видео буда истифода баред ва обуна шавед. салом алайкум. лайк TJK тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. вилояти Хатлон масоҳаташ 24600 километри квадратӣ мебошад ки дар ҷои чорум истад дар масоҳати замин. тафтиши соли 2016 муайян кард ки дар вилояти Хатлон соли 2016 зиёда аз 3 млн 48200 одам зиндагӣ мекард ки дар ҷои якум истад. яъне дар Тоҷикистон сераҳолитарин вилоят ин вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. ва дар вилояти Хатлон ду миллат бисёр аст ки масалан миллати тоҷик 81.8% мебошад ва миллати узбек 12.9% мебошад. дини асосӣ мусалмон, сунни мазҳаб ва якчанд христиан ҳам мебошад. вилояти Хатлон аз 4 шаҳр ва 20 ноҳия иборат аст. якум ин шаҳри Бухтар мебошад ки маркази вилояти Хатлон аст. масоҳаташ 26 километри квадратӣ мебошад. аҳолияш дар соли 2018 109100 одам зиндагӣ мекард ва аз рӯи ақидаҳо ин шаҳр аз асри 1 ва 4 вуҷуд дорад. дуюм шаҳри Кӯлоб мебошад ки аз рӯи ақидаҳо аз асри 13 ин шаҳр вуҷуд дорад. аҳолияш дар соли 2018 104400 одам зиндагӣ мекард. масоҳати шаҳр 35 километри квадратиро дар бар мегирад. сеюм шаҳри Норак мебошад ки аҳолии шаҳр дар соли 2018 30000 одам зиндагӣ мекард. чорум шаҳри Сарбанд мебошад ки шаҳри Сарбанд то соли 1996 Калининабад ном дошт ва аз соли 1996 то ин ҷониб номашро Сарбанд гузоштанд. аҳолии шаҳр дар соли 2015 15800 одам зиндагӣ мекард. ва акнун бошад 20 ноҳияи вилояти Хатлонро номбар мекунем ки шумо бошед барои ноҳияи худатон лайкро зер кунед. якум ноҳияи Носири Хусрав аҳолияш дар соли 2015 34000 одам зиндагӣ мекард. масоҳаташ 800 километри квадратӣ мебошад ва аз 3 ҷамоат иборат аст. дуюм ноҳияи шаҳри Туз мебошад ки аҳолияш дар соли 2016 117400 одам зиндагӣ мекард. масоҳаташ 2380 километри квадратӣ мебошад ва аз 5 ҷамоат иборат аст. сеюм ноҳияи Қубодиён аҳолияш дар соли 2016 169800 одам зиндагӣ мекард. масоҳаташ 1834.4 километри квадратӣ аст ва аз 6 ҷамоат иборат мебошад. чорум ноҳияи Ҷиликул яъне номи наваш Дӯстӣ аҳолияш дар соли 2016 104200 одам зиндагӣ мекард. масоҳаташ 1834.4 километри квадратӣ аст ва аз 5 ҷамоат иборат мебошад. панҷум ноҳияи Қумсангир яъне номи наваш Ҷайҳун аҳолияш дар соли 2016 126500 одам зиндагӣ мекард. масоҳаташ 1700 километри квадратиро дар бар мегирад. шашум ноҳияи Панҷ аҳолияш дар соли 2016 108200 одам зиндагӣ мекард. масоҳаташ 886 километри квадратӣ аст ва аз 5 ҷамоат иборат мебошад. ҳафтум ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ яъне ноҳияи Калхозобод аҳолияш дар соли 2016 181900 одам зиндагӣ мекард. масоҳаташ 905.02 километри квадратиро дар бар мегирад. ҳаштум ноҳияи Ваш аҳолияш дар соли 2016 181700 одам зиндагӣ мекард. масоҳаташ 1114 километри квадратӣ аст ва аз 6 ҷамоат иборат мебошад. нӯҳум ноҳияи Фархор аҳолияш дар соли 2016 155700 одам зиндагӣ мекард. масоҳаташ 1183.1 километри квадратӣ аст ва аз 7 ҷамоат иборат мебошад. ноҳияи Фархор аз асри 10 аз рӯи ақидаҳо вуҷуд дорад. دهم ناحیه خراسان اهالیش در سال 2016 105600 آدم زندگی میکرد. مساحتش
896.1 کیلومتری کوادراتی را در بر میگیرد. 11 ناحیه عبدالرحمن جامی، اهالیش در سال 2015 153,000 آدم زندگی میکرد. مساحتش 682 کیلومتری کوادراتی می باشد. 12 ناحیه یوان، اهالیش در سال 2016 210,400 آدم زندگی میکرد. مساحتش 976.2 کیلومتری کوادراتی است و از 7 جماعت عبارت است. 13 ناحیه دنغره، اهالیش در سال 2015 136,100 آدم زندگی میکرد. مساحتش 2009.8 کیلومتری کوادراتی است و از 8 جماعت عبارت می باشد. 14 ناحیه همدانی یعنی مسکوسکی، اهالیش در سال 2016 169,800 آدم زندگی میکرد. مساحتش 1834.4 کیلومتر کوادراتی است و از 6 جماعت عبارت می باشد. 15 ناحیه واسه، اهالیش در سال 2016 198,600 آدم زندگی میکرد. مساحتش 3639 کیلومتر کوادراتی می باشد و از 7 جماعت عبارت است. 16 ناحیه تیمورملک، اهالیش در سال 2015 64,900 آدم زندگی میکرد. مساحتش 1014 کیلومتر کوادراتی می باشد و از 6 جماعت عبارت است. 17 ناحیه شروباد یعنی ناحیه شمسیدین شاهین، اهالیش در سال 2016 51,300 آدم زندگی میکرد. مساحتش 2380 کیلومتر کوادراتی است و از 7 جماعت عبارت می باشد. 18 ناحیه مومن آباد، اهالیش در سال 2015 84,800 آدم زندگی میکرد. مساحتش 2386.9 کیلومتر کوادراتی است و از 7 جماعت عبارت می باشد. 19 ناحیه خوالینگ، اهالیش در سال 2016 54,100 آدم زندگی میکرد. مساحتش 3630.9 کیلومتر کوادراتی است و از 5 جماعت عبارت می باشد. 20 ناحیه بلجوان، اهالیش در سال 2012 زیاده از 27,900 آدم زندگی میکرد. مساحتش 1326 کیلومتر کوادراتی است و از 5 جماعت عبارت می باشد. تماشابینان محترم، اگر شما از شهر و ناحیه‌هایتان یگان چیزی عجایبی میدونید حتما در کامنتاری نویسید و از بس که ویدیوی ما درازی بد شد ویدیو را با آخر میرسونیم. دستگیری کنید ویدیوی ما تا 1000 لایک گیرد. ویدیوی دوم را درباره ناحیه‌های توبه مرکز نقل میکنیم. شما در کانال لایک تاجیکی قرار دارید. تماشابینان محترم، امیدوارم ویدیو امروزه ما برای شما معقول شده باشد. حتما برای پیشرفت کاری ما در ویدیوی ما بهاگذاری کنید. فکر و عقیده های خودتون را در کامنتاری نویسید و ویدیو را برای دوستانتون در ایما ادناکلاس پادلیسا کنید تا ویدیوهای آینده ما باز هم جالب و دیدنی تر شود. باقی مانده در پناه خدا باشید. خداوند نگهبانتون.